Hello everyone! In this video, we are going to learn about the should plus have plus past participle equivalent in Tigrinya. Yes, قالي نعبنت كم زمالتي تي أجابب ناي تجرينيا كم صعب خون أب English should plus have plus past participle أب تجرينيا دما ك ويدما ك إذا كفت بوتا قدي فلكم الله نيرو نيروني نيروكا نيرونا and so forth جنابنا تابزي كمي مالتي أزي ك خبل كله كتصنع أنا كتصنع I mean السوق كتصنع نيرو السوق كبلع نيرو أنا كبلع نيروني سخاخ تبلع نيروكا you know كم زمالتي so نزن أبنتات كنرياني نمو سنة مكتتال السو أبرتعو كتصنع نيرو He should have studied harder. الساتهم النوتات عبوتات حقوتاتهم كبصحواتهم نيرواتهم ويدما الساتن النوتات عبوتات حقوتاتن كبصحاتهم نيرواتن ابزي نغره مغدي كزخاخركم زدلي حقو وقت بالكلخه ولاديخا مالتي سلازي ولاديخا ولدو من عيناتهم النوتاتن عبوتاتن ناي ولدي مالتي بحصيرو so grandparents so دقيمة خنبباية الساتهم نونتات أبوتات حقوتاتهم كبصحواتهم نيرواتهم ويدما الساتن نونتات أبوتات حقوتاتن كبصحاتهم نيرواتن They should have visited their grandparents. السا أقدما كتدول نيروا She should have called earlier. نحنا نتقعزو أتصبقنا كنمدبلو نيرونا قلنا يمدبنالون إذا سمع We should have planned the trip better. أنا زيادة جنزب كعقور ويكقطب نيروني I should have saved more money. السخا نتعيو جزخا كتودو نيروكا ويدما السخي نتعيو جزاخي كتوديو نيروكي You should have finished your homework. السو أقدمو أغريتا كحتت نيرو He should have apologized sooner. الساتهم باسبورتاتهم باسبورتهم عين بلنا الساتهم باسبورتاتهم كم تسواتهم نيرواتهم بتي لومد جيجان غبرق انتايو الساتهم باسبورتهم كم تسوو نيروهم زين نحاده إذا ملكت ناي بزحاتا يملكتنيو سلازي مس الساتهم باسبورتاتهم كله الله كل جزء انتاي لكم زي توم عين رسع كم تسوو و توم مس ساتهم زغيد مالتي نيرو وتوم زي اي نرسع سلازي الساتن باسبورت تاتن كم ساعاتاتهم نيرواتن مالنا دك نسيو They should have brought their passports. السانتي يقريتا السانتي قال محتت كتدالولو نيروا بغبا اي تدالوتن مالتيو She should have prepared for the interview. نحنا كلا أمارات من قدي كنوسد نيرونا We should have taken a different route. أنا نعو بغتا كزاربو نيروني I should have spoken to him directly. السخي نتا أقامما مجبي كتفتنيا نيروكي ويدما السخا نتا أقامما مجبي كتفتنا نيروكا You should have tried that recipe. السو أبتا أخيبا كساتف نيرو He should have attended the meeting.
እዚኣ ድማ ሕጂ ምስተውዓል ተድልያ ምክንያቱ እሳተን ክንብል ከለና ኩሉ ግዜ እሳቶም እሳተን ስኻትኩም ስኻትክን ክንብል ከለና remember always subject verb agreement ክንግንዘቦ ክንክእል ኣለና ስለዚ ምስተውዓል ተድልያ እዚኣ እሳቶም ነቲ ዝተዋህባቶም ውዕለት ስራሕ ክቕበልዋቶ ነይርዋቶም ሕጂ እቲ ጌጋ ንገብሮ እንታይ ንብል ንሕና እሳቶም ነቲ ዝተዋህቦም ንብል ዝተዋህባቶም ዘይኮነ ዝተዋህባቶም ንነፍስ ወከፎም ይተዋሂብዎም እሳቶም ነቲ ዝተዋህባቶም ውዕለት ስራሕ ክቕበልዋቶ ነይርዋቶም ከምኡ ድማ እሳተን ነቲ ዝተዋህባተን ውዕለት ስራሕ ክቕበልኣቶ ነይርዋተን ክንብል ክንክእል ኣለና They should have taken the job offer. እሳ ነቶም መምርሕታት ከተንብባቶም ነይርዋ ኣብዚኣ ድማ ከዘኻኽረኩም ዝደሊ እሳ ነቶም መምርሕታት ስለ ዝበልና እቶም መምርሕታት ንኹላቶም ማለት እዩ ከተንብቦም ዓይነት ክንብል እቲ ሞስትሊ እቲ ጌጋን ፍጹሞ እንታይ እዩ እሳ ነቶም መምርሕታት ከተንብቦም ነይርዋ ንብልና ኖ ከተንብቦም ማለት ንሓደ ከተንብቦም ነይርዋ She should have read the instructions. ንሕና ነቲ ሓበሬታ ጠባይ ኣየር ክንውከስ ነይሩና We should have checked the weather forecast. ኣነ ኣብ ትካል ብርኪ ከዋፍር ነይሩኒ I should have invested in that stock. ኣብዚኣ እንታይ ክገብረላ እየ ኣነ ኣብታ እታ ክእትወላ እየ ብትግርኛ እታ የቕረታ እታ ከምዚ ክገብረ እየ ሕጂ ኣነ ኣብ እታ ዘሎ ድማ ኣብታ ክገብራ እየ ድሓን ከምዚ ገይረ ኣፖስትሮፍ ገይረ ኣነ ኣብታ ትካል ብርኪ ከዋፍር ነይሩኒ I should have invested in that stock. ኣብዚ ድማ እንታይ ለኩም ነይረ እዩ ክንብል ከለና ሽዱሽተ ትርጉማት ከም ዘለዎ ኣዘኻኺረኩም ነይረ ቅድሚ ሕጂ እስኻ እስኺ እስኹም እስኽን እስኻትኩም እስኻትክን ኣነ ግን በዘን ክልተ ኣብነታት ጥራሕ መፅአኩም ኣለኹ እስኻ ዝያዳ ክትጥንቀቕ ነይሩካ እስኺ ዝያዳ ክትጥንቀቒ ነይሩኪ You should have been more careful. እሱ ነቲ መኽሪ ከዳምጾ ነይርዎ He should have listened to the advice. ዘይ ድማ መፅያ ሕጂ እሳቶም ወይ ድማ እሳተን ኦኬ እዚኣ ድማ ነስተፍለላ እሳቶም ብጋንኡ ክነቕሉታ ነይርዋቶም እቲ ኮመን ሚስቴክ ንገብሮ ግን እንታይ እዩ እሳቶም ብጋንኡ ክነቕሉ ነይርዎም ኢና ንብል ክነቕሉ ነይርዎም ግን ሓደ ዓብይ ሰብኣይ እዩ ከምኡ ብተመሳሳሊ እሳተን ብጋንኡ ክነቕላታ ነይርዋተን ክንብል ክንክእል ኣለና They should have left earlier. እሞ ቪድዮና ኣብዚ ወዲእና ያለና ሰሰናዩ ጠጥዕሙ ንዓኻትኩም ክቡራት See you on my next video.